KPLT Risim kangtang kya rasang atum Volongkom acamp kachepri pon. Patumi jidi nifai krisir kebarni Volongkom KPLT kemadam sarkar pen mon samalam don mati peace accord chetok depen apit amithang acamp kachepri da. Analo porphai kreni ra chiti ma promolam pen KPLT ceasefire rasang atum pen kedam tang chiti nifai pli arni sarkar pen lamdon chetok depen apit sarkar pen kapagdar pon kem mati alang nitum ki dua sayang chepri pon nang popusi KPLT asong pen ta amithang alama pason ponsi kem chepri pono lapente pherangkya thengno KPLT GS vojaru hangjang lapen AGS grod ni hangahi pen lamthegi jaipona tengki Karbianong district lapen Dima Hasao district akemang article 244 aputhak sitami ningkan isiang mo pon thamchi mai padoponji lepen KPLT asonglong doara bang phutum sitami kem chepri pon siputhot methang ahem pini pen bangge chitamre popusi KPLT GS lapen AGS atom pherangkya thengno lamthi pachni pono ini ke ora song trokang bong pen ini tunta si asong lo ini tu ni ke KPLT lagi ni tung KPLT amang nang pathek nang kok lage Karbianong pen di mahaso phan kicak ta itu Indian aro alu along ketok tang aro nalu long tok tang article 244A autonomous state kilongji longnangji ko farman benele tu lepiso ne so ne hem ni red ne rong ro kato wechi o sini tu ni vi ni pi cipisi ipori sini tu habit dulu hile kaman ben arki pa dulu sarkar ni tu ma hile kaman arki arjulo kule putante arjulo pute ni tu ma demand itu plain ko matha tu hile kaman wafit sitame hile tu matha tulo hile kaman abid haram pen ke hangaret ke sarkar ni tuma seng tongar dijilu mathasi surini ra kret roguning kan ba ne tum samjin pen ne chesong na ile kaman 16 ke 2016 ning kan ba ne tum ceasefire nang move pen ne tum ceasefire nang tan pawan long ceasefire ke do bomb ben hosini litu chesong bom lo je article 244A ne tum chingki bom lo je ne tum panang implementation kuri nai la bang so ala kitok ang arona lo teng acha phim abang sarkar pen chingki to la pugali lo nang tung song truck ang bong chingrum no song truck a hile kaman seta ikupet arms lay down kuri lamang Guwahati lo so teng bene tum arms lay down kuri lam delo kala Guwahati kala chitra podi mano na de pen phini le tum apanang hang lo article 244A line abang ke nang tum phanang PG sitan nonamat ke nang pitong dek kilo nang pitong dek yaku nang tum power mukha bang sirai bomo hala article 244A nang tum hanglong le lo buphan dagali nang tum ke hang ya to wata nang sik pipo hala sotte imper itum kroy sin itum in samjin pen ai court sign wan kori tikang lo ben ka long ma phan pinanga department development pen chenglo son itum kai Karbianglong CM tuliram rong hang nang chipetu dun penajo forensing bisa na MP na chipetu dun penajo some chief minister Himonto Biswa Sharma ke hayalang lipen nang chipetu dun penajo political long nang chingwai pisini tu handil so piano ponlo alada nang pon ben ili tu mapan la agreement bang nang pakurilo penili tunda ning arong pen kuri tundo kini hala dak pen ang ton ben si bang si hala so agreement long ateng pen je Karbianglong organization trok ang bong pen hili kaman ki ora song an sitami chiklo yonang bong pen disband kuri lab nai kem chipri lab nai po authority ateng pen itu pini pen nili tunda bukulia kem na pen kolonga ti kem apa ke pini pen kem ta Kantela so 244A puthak nangli to phan non na piun elo next ke hanji phana so apor nang pilu pura so apor nang pilu nangli tum pine ke matha sondo mama de ke pine ke claim je sondo chla lagi ing samjin pen peace accord to alamang bong pen si claim dam nang ko po ing samjin pen si chingki nang ko po the ada tuwa nang ku pielo
je quarterly ni kan si penching kidam long pola so itu autonomous state of Parliament isi court samdin ben si democracy আর ওনাটাই ben si chang ching kidam long pola আচ্ছা আপনালোকৰ নতুন নাম কি নামেৰে জানা হ'ব নতুন নাম দিছে না কেপিএলটি থাকিব এক্স আজিৰ পৰা বেন হোৱাৰ পিছত এক্স কেপিএলটি বিলি এইটো নামকৰণ কি কৰিছে কেপিএলটি ব্যৱহাৰ non nomla nili kadu gabe la social media penching lok si open for all po lam uthak mage klar dak pen nili udam de sita utang tunda dulo adia da open for all puan si to open for all bolote konani step pen wang mat ani haling nang thur jam long ne dekji to open for all bolote lake la open for all products ki bidang ima ala tabang isi council pen pathik det po la pen langnam lo bote open for all long mat ilikar bi tu ma sita thurun tulong na jong si kiche so phan sit pikang tung te deji aret dang te hala dang mas tai ka ja thurun te phai lagi je open for all local ke bang kiches aso tum phan bang khai phan lo pule ke panong lo re kali det ke kar ke ngara teman sekami aja kong itu tu ni dat udunji poning hang lo gitu Nanti lah artikel tu potpore atuare nang thu pilo polo aso atuare nang thu pilong kicun jiang teke sondoma okay 100% kubange kudam ini ya sita nituma ke mathat teng bangela lo je anang tum sarkar tum nang pilo je nang tum article 244A nang tum akachi song lo non mat ke nitum nang pechun tidun thek the deadline sita nang tum mana tuar nang pipo nang tum ake hang along nang pachun pipo kota alam mangge Nanti lah so next ke hang sulong nang itu song hui bentong hang jima mate organization mana song lake isi la song hoi pen isi leadership tu ekta committee doko committee ako la anutin le ke dun jam loing le sia committee sing also committee ang bong kotali jam with public mante nang ditum lah si committee det lo ma mante lah with council kan la bange isi la arms lay down soita hong thon dulu mate soita hong thon ang bong leadership tunda dun council ben state government ben masih la tum ekta committee banai si so thank you Phuloni pen Mirjing Hansi Carbideli News